Hafla ya uzinduzi wa kitabu cha ushairi kilichoandikwa na Miski Nur ilifanywa rasmi hii leo jijini Nairobi. Miski ambaye ni mwandishi mwenye umri mdogo kutoka jamii ya wafugaji anatumia kipaji chake kuzungumzia matukio mbalimbali katika jamii. Miongoni mwa waliohudhuria ni mgeni mkuu Mheshimiwa Ali Buno Korane, Mheshimiwa Mohamed Abdi Mohamud, Mheshimiwa Khaira, Mheshimiwa Mohamed Elmi, Mheshimiwa Aden Keinan, Mheshimiwa Abdi Mude, Mheshimiwa Sofia Sheikh, Mheshimiwa Hassan Nur Hassan, wataalam na vijana kutoka jimbo la Wajir, Garissa na Mandera. Kulingana na gavana wa kaunti ya Wajir Mohamed Abdi, uzinduzi wa kitabu hiki ni mwanzo mpya kwa wasichana wenye umri mdogo kutoka kanda ya kaskazini mashariki, kwani hivi majuzi pia Khair, msichana kutoka sehemu hiyo, aliwania kiti cha Bi Rais. Very important person. There are two other ladies also equally important. These ladies are actually, today is a very unique day because we have ladies that are dominating the scene. We have Khair, who was a runner-up of the president of Kenya. We have come to celebrate Miski. It has not always been this good for her, I think. A few weeks ago, when this girl sent me a message, I was in Garissa, and she wanted me to sell some promotion material so that she can raise some funds to enable her to publish or print her book. Viongozi wengine pia wameipongeza juhudi za Miski na kuhimiza vijana kutoka maeneo hayo kuiga mfano wake. dabaaldeg fiican oo ku dabaaldegnay maanta magaalada Nairobi baa aad ugu faraxsanahay haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo maaragtay xildhibaanka ah gobolka cod ku soo gashay aad baan ugu faraxsanahay. Miski waxaan rabaa inaan garab u noqdo, Miski waxaan rabaa wixii aan qaban karo inaan u qabto, inaan advocate u noqdo, inay buugeeda si u iibin lahayd afkeeda qabto. Waxaan rabaa Miski inaan u noqdo hooyada labaad. waxaan rabaa oo kale Miski inay maaragtaa lagu daydo dhalinta Soomaaliyeed meel alla meel ay joogaan inay Miski ku daydaan, inay waqtigooda ay ka soo baxaan waqtigii ay iska dhumin lahaayeen, inay maaragtaa waxyaalaha muhiimka waxaan ka soo kala bug la qorayo intaad maaragtaa masaqayil lahayd mis wax kale oo maskaxdaada ku beermi lahaa, mis wax aan jirin oo qabiil iyo qashin oo jirin aan maskaxdaada gelin. maanta waxay ku tusaale weyn bay la tustay Miski. marka waxaan rabaa inay ku dayataan dhalinta gobolka Daati iyo Soomaali weyn meel alla meesha joogtaanba inay ku dayataan Miski taariikhdan dheer ay gashay iyo farxadan iyo dabaldegana u wada sameynayno. waa mahadsantihiin. Uzinduzi huo utaimarisha na kukuza elimu ya watoto wa kike ambao wametengwa kwa muda. Fauzia Nur nikiripotia runinga ya Alpha, kaunti ya Nairobi.